Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriwe muri Kongo Kinshasa. Abarwanyi ba F7 banyimuje amakuru akomeje gusakaza ku mpuzamahanga n'abarundi avuga ko bambuye ikibuga kinini cya Kavumu kiri mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Kavumu ni ahantu h'ingenzi muri Kivu y'Amajyepfo kuko ari ikibuga kinini cyifashishwaga n'ingabo za leta ya Kongo ubwo zajyaga kugaba ibitero ku bindiro bya M23. Iki kibuga kinini kandi nacyo ingabo za MONUSCO muri Kivu y'Amajyepfo zakoreshaga mbere yo gutaha mu ntangiriro z'umwaka ushize. Ku mbuga nkoranyambaga abarundi barimo kwaka ubutegetsi byishimo ni byose kwera ibiha by'uko Fardc wazenduna FDL bambaye M23 ikibuga cy'indege cya Kavumu. Abo barundi n'abawazarendo bavuga ko ibiro ry'ingabo za Kongo ryo kuri uri nayoboye umujyi wa Kavumu uri mu birometero 25 uvuye umujyi wa Bukavu. Ibi byatangajwe iminsi Fardc no bari kumwe bagerageza kugaba ibitero bitagira icyo bitanga. Byakurikiye kandi ibitero by'indege na drone byisukiranye byagerejwe kuri iki kibuga mu rwego rwo kukisubiza ariko bigahura n'ubwirinzi maze leta igahitamo kurasa ku baturage b'inzirakarengane. Amakuru agera mu kinyamakuru Musiri cyo mu Rwanda ngo nuko ikibuga cy'indege cya Kavumu kikiri mu biganza by'ingabo za F7 ni mu gihe kandi F7 natwirwa n'abafatanije bavuze ko amakuru ari kwirakwizwa ko bambuye Kavumu ari ibinyoma. Isaba abantu kwitondera ibihuha. Bavuze bati wazenda Fardc n'ambaraga bafite. Umuyobozi w'urya F7 ariyo yice kinini cya Kivu zombi Colonel Nanga eruzi kuvuga ko leta ya Kongo ikomeje kurenga ku masezerano yo guhagarika intambara. Yabibwiye abanyamakuru mu mujyi wa Goma nyuma y'amakuru yakwirakwije ku mpuzamahanga n'abarundi bagaragaza ko yapfuye. Ati niba Kinshasa ikomeje guhungabanya ibiganiro turakomeza urugendo rwacu twerekeza i Kinshasa ntihazagira umuntu uza kutubwira ngo duhagarare. Berita rabisimwe bari muri icyo kiganiro n'abatugu tuzasubiza igitero icyo ari cyo cyose dukubita. Ingabo za Kongo zikomeje kugaba ibitero zikoresha indege za drone ku bice birimo F7. Ku rundi ruhande urugamba rw'amasasu ku butaka narwo rurakomeje mu bice bitandukanye bya Kivu zombi. Abarwanyi ba F7 bagenzura ikibuga cy'indege n'umujyi wa Kavumu ndetse n'ibice byose biyikikije kuva ku itariki ya 14 Gashyantare umwaka nyuma yo kwirukana Fardc n'abambari bayo. Hanyuma ariko kandi igisirikare cya Kongo Kinshasa cyatangiye kugaragaza ko nta mpamvu yatuma umutwe w'iterabwoba FDL rugabwaho ibitero kuko ngo watangiye kubahiriza ibwiriza risaba kurambika intwaro hasi. Umuvugizi w'ingabo za Kongo Major Sylvain Kenge tariki ya 10 Ukwakira yasabye abarwanyi FDL kwishyikiriza ubuyobozi bw'iki gihugu cyangwa se ingabo ziri mu butumwa bwa MONUSCO. Jean Major Kenge yatangaje ko mu gihe abarwanyi FDL batakwishyikiriza izi nzego zombi kugira ngo bacyurwe mu Rwanda, igisirikare cya Kongo kizasenya umutwe gikoresha imbaraga nk'uko biteganywa n'amasezerano y'amahoro i Washington. Mu nama ya gatatu y'urwego rw'umutekano w'u Rwanda na Kongo abera Washington tariki ya 21 ku kwezi kwa 10, impande zombi leta zimwe za Amerika y'Indorezi byemeje ko abantu FDL bataratangira kurambika intwaro hasi. Ariko Major General Kenge yagaragaje bitandukanye. Mu kiganiro n'umunyamakuru Yabeshye wa Dechivere, Jean Major Kenge yabajwe aho FDL igeze mu rugendo rikura muri Kongo asubiza agira ati FDL yakurikije ibwiriza ry'ingabo za Kongo. Jean Major Kenge yatangaje ko FDL mu bice bigenzurwa n'abarwanyi ba F7 muri teritwari ya Rutshuru intara ya Kivu y'Amajyaruguru kandi kuri ryo riri kubabuza kwishyikiriza leta ya Kongo na MONUSCO. Atabandi bari kubabuza kurambika intwaro. Uyu munsi twakwibaza aho FDL bari mu bice bigenzurwa F7 muri teritwari ya Rutshuru bashaka kurambika intwaro ariko bari kubuzwa kubikora. Uyu musirikare yabajwe impamvu yatuma M23 biza FDL kurambika intwaro asubiza ko atayizere ko igisirikare cya Kongo kizakomeza ubukangurambaga busaba uyu mutwe w'iterabwoba kwikiriza leta na MONUSCO. Ati turi gukora ibyo dusabwa, twakoze ubukangurambaga muri FDL dukomeje ubukangurambaga kandi mu by'ukuri nabasabye kurambika intwaro abandi bakwiye kutworohereza. Mu by'u Rwanda na Kongo byemeranyije ubwo byakiraga urwego rw'umutekano rugenzura ibarizwa ry'amasezerano Washington harimo guhererekanya amakuru kuri FDL n'imitwe ishamikiyeho. Ibihugu byombi byumvikanye ko bizahererekanya amakuru ku bibazo FDL ishobora guteza, ubushobozi ifite, aho imitwe y'abagisirikare n'ibikoresho byayo biherereye. Muri Nyakanga umwaka Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Nduhungira yatangaje ko abarwanyi FDL binjiye mu gisirikare cya Kongo no muri Wazarendo kandi ko u Rwanda ruzi aho baherereye. Icyo gihe amakuru yose FDL natwe tuba tuyafite aho bari n'amayite barimo ku buryo barinjijwe mu ngabo ntabwo bashobora kwigira nyoni nyinshi. Batabo bantu muvuga ntabwo tuzi aho bari usibye no kwinjizwa mu ngabo binjijwe ahubwo no muri Wazarendo. Urwego rw'u Rwanda rushinzwe ubutasi ku mari FIC ubwo rwatangazaga abanyarwanda 25 bashyizwe ku rutonde rw'ibyihebe rwagaragaje ko bamwe mu bayobozi ba FDL bari barereye muri teritwari ya Warikare kugeza tariki ya 14 z'ukwezi kwa 10. Muri abayobozi barimo perezida wa FDL Gaston Yamuremye uzwi nka Lieutenant General Byiringiro Victoire n'umuyobozi w'abarwanyi w'umutwe Pacifique Ntahunguka uzwi nka General Omega, bombi babaga mu gace ka Buhaya muri Warikare. Ntava muri Kongo bambwira ko umugizi w'igisirikare cya leta ya Kongo General Sylvain Kenge yashinje F7 kurenga ubwenge ko guhagarika imirwano. Ingabo za leta ngo icyo zikora no kwirwanaho. F7 naherutse gukoresha ikiganiro n'itangazamakuru i Goma ivuga ko igihe kigeze kigakomeza urugendo rugana Kinshasa mu gihe leta ya Kongo itahagarika ibitero by'indege na drone ku baturage ba civile. General Kenge mu kiganiro na radio y'Abadage yavuze ko batazakomeza kurebera. Asubiza ku birego bya F7 bivuga ko itazakomeza kurebera ibitero by'ingabo za leta ya Kongo Fardc. Kenge yavuze ko ibiri mu masezerano y'amahoro ati tubyubahiriza uko byakabaye. Kenshi F7 yica agahenge
ko guhagarika imirwano nabivuze kenshi ku birego bya M23 ishinzwe guhuza leta ya Kongo kurasa indege na drone ku baturage. Ekenge ntabwo abihakana, asubiza avuga ko batari mu kiliziya. Atari ko ntabwo turi mu kiliziya, ni muri kiliziya bakubwira ngo nihagira ukubita urushyi mu musaya w'ibumoso muzanamuhita amaryi iburyo. Ntabwo twakomeza kurebera igihe cyose ibitero n'ubushotoranyi ntacyo tubikozeho. Jean Ekenge akomeza agira ati bavuga ko tubarasa amabombe niho badushotoye natwe tugira icyo dukora, ntabwo tuzabareka ngo bakore icyo bashaka. Ni ukuvuga ko ushaka amahoro cyangwa se utayashaka. Umuvugizi w'ingabo za Kongo yemeza ko FDLR yumvise ubusabe bw'icyo gisirikare bwo gushyira intwaro hasi ndetse ko bemeje kujya muri MONUSCO, gusa ngo ibice bya Rucuru barimo hagenzurwa M23 kandi ngo yanze ko bakira intwaro hasi. Nubwo Ekenge avuga ibi hamaze iminsi hagaragara kwisuganya ko Fardc n'imitwe bakorana irimo FDLR bava ko bashaka kubohora Goma bakagera no mu Rwanda. Mbabwire kandi ko Faustin Ngaboro umushumba Diocese Gatolika ya Goma mu burasirazuba bwa Kongo uri mu kiruhuko cy'izabukuru yitabye Imana ku myaka 90 y'amavuko. Uyu mushumba wabaye perezida w'inama y'Episkopi Gatolika muri Kongo Kinshasa Senko hagati ya 1992 na 2022 yashize umwuka ku cyumweru aguye mu bitaro bya Charité Maternelle by'Igoma yararwariyemo. Umutwe wa M23 ugenzura umujyi wa Goma biciye ku bayobozi babo batandukanye wemeje urupfu rwa Musenyeri Ngabo ndetse bihanganisha umuryango we na kiliziya muri rusange. Umunyamabanga w'uyu mutwe Derio Kimburungu ati n'umubaro mwinshi twakira inkuru y'urupfu rwa nyiricyubahiro Musenyeri Faustin Ngabo, umwepiskopi mu kiruhuko cy'izabukuru wa Goma witabye Imana ku cyumweru mu bitaro Charité Maternelle bya Goma nyuma y'uburwayi bw'igihe kirekire. Yunzemo ati muri ibyo bikomeye by'agahinda ihuriro rya M23 rishaka kugaragaza ubufatanye busesuye mu bwiyunge no mu rukundo. Isengesho ry'ukuri no guhumuriza umuryango wa nyiricyubahiro Musenyeri Faustin Ngabo cyo kimwe n'itero ryose ry'abakristo muri Goma. Perezida wa Kongo Félix Antoine Tshisekedi biciye mu muvugizi we Tina Salama nawe yatangaje ko babajwe n'urupfu rw'uriya wihaye Imana. Itangazo yasohoye rivuga ko Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyakubahwa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yababajwe cyane no kumenya urupfu rwa Musenyeri Faustin Ngabo, Musenyeri mukuru wa Cyugi wa Diocese ya Goma witabye Imana ku cyumweru. Tshisekedi yagaragaje Ngabo nk'umushumba utaracogoraga guharanira amahoro, ashimangira ko igihugu cyose kimwibuka nk'umwana waryo w'intangarugero, umugaragu w'Imana n'umwe y'amahoro. Itangazo rya Salama ryungamo riti mu izina ry'abaturage bose ba Kongo, Perezida wa Kongo nyakubahwa Tshisekedi Tshilombo yohereje ubutumwa bwo kwifatanya mu kababaro n'umuryango wa Musenyeri Ngabo, umwepiskopi wa Goma Musenyeri Uringumbi ndetse n'abakristo bose ba Diocese ya Goma hamwe n'inama y'Episkopi Gatolika ba Kongo. Naho umuhuzabikorwa wa M23 ushinzwe ibijyanye n'amategeko, politiki na diplomasi Bertrand Bisimwa buri perezida w'u Burundi ukomeje kwivanga mu by'abanyekongo no kumenesha abanyamurenge agaragaza ko bitazihanganirwa. Bisimwa agaragaje ishoyo biri kubera muri Minembwe ho muri Kivu y'Epfo yerekana ko ibintu bikomeje kudogera. Yavuze ko ibintu bikomeje kuzamba bigizwe n'ingabo z'u Burundi iza Kongo Kinshasa aho umutwe wa FDLR na Wazalendo iryo ryafungiye abantu muri iki gice cya Minembwe ku buryo ntawe ubasha kubona uburyo atarabuka kuko nta muntu wemerewe kwinjiramo cyangwa se kuvayo. Ati umuntu ntashobora kujya no gushaka isabune, umunyu, imiti n'ibindi nkenerwa. Ingabo z'Abarundi kwirukana abanyamurenge ku butaka bwa Kongo, abaturage bari ku butaka bwabo aho bavukiye bigiye, ubu ni abanyamahanga. Abarundi bafatanije ingabo za Fardc bari kubasaba kuva ku butaka bw'abasekuruza babo. Bisimwa yavuze ko imyitwarire yibutsa ibyabaye muri 1996 ubwo umuyobozi wa Kongo yitwaga Zaire nabo babwiye abanyamurenge ko bagomba kuzinga utwamushye bakava mu gihugu cyabo. Byatumye tariki 7 Ukwakira 1996 wari visi perezida wa Kivu y'Amajyepfo Rabanje Rwasi aho abanyamurenge iminsi 6 yo ko bavuye ku butaka bwabo. Ati icyo gihe nibwo urugamba rwo guhora no kubora igihugu rwatangiriye. Abatazi amateka y'igihugu cyacu bakomeje gukora ibintu nk'ibyo ngibyo batumva ingaruka zabyo. Ubu nta muntu uzemera kwimurwa ku butaka bwe. Twarwanye ku mpamvu z'uko twameneshejwe mu gihugu cyacu. Bertrand Bisimwa agaragaje ko biteye agahinda kubona Abarundi bari guhambiriza abanyekongo kuva mu butaka bwabo, abasaba ko bakwiriye kwibwiriza bagasubira iwabo ku neza. Ati muvi wacu nta bibazo bifitanye n'abaturage b'u Burundi n'abavandimwe bacu, ariko imyitwarire yabo yo kwivanga mu bitabareba, ivangura no kutugirira nabi ntibishobora kwihanganirwa. Twe ntabwo tuzajya mu Burundi ngo tubirukane iwabo. Bertrand Bisimwa nenze perezida w'u Burundi urajwe ishinga no kwivanga mu by'abanyekongo, ashimangira ko ibyo ari gukora ari uguteranya Abarundi n'abanyekongo. Ati bizamukuru mu bihe bizaza, turasaba ingabo z'Uburundi zacingana mu misozi ya Minembwe kujya iwabo, nibatabikora ku neza tuzabasubizayo, tuzahabakura. Abanyamurenge bagomba kuba mu byabo mahoro. Niba Tshisekedi akomeje iyi politiki nawe azakurwaho. Muri Nzeri uyu mwaka umunyapolitiki Moise Nyarugabo yatangaje ko ingabo z'Uburundi zirenga 10,000 zoherejwe mu misozi miremire ya Minembwe n'ibindi bice byegeranye muri Burasirazuba bwa Kongo, kandi ko ziri mu mugambi wo gutsemba ubwoko bw'abanyamurenge watangiye muri 2017. Nyarugabo ukomoka mu misozi ya Minembwe yasobanuye ko iyi ntambara yatangijwe n'abamanyima yo mu bwoko bw'Abafurero, Ababembe n'Abanyindu barahira kuzahagarika ibitero bw'abanyamurenge bazaba batakiriho. Nyarugabo yasobanuye ko ubwo abamanyima yateraga abanyamurenge leta ya Kongo areberaga nkaho ntacyo yibwiye nayo iza kwinjira mu rugamba ubwo havukaga umutwe wa MLDP twirwaneho uharanira kurinda ubwoko bw'abanyamurenge. Ati barishe barasenye, imidugudu igera muri 440 yaratwitswe, abantu barenga 1000 barishwe, inka zigera ku 500 zaranyazwe bazigurisha mu masoko ya leta, kandi nanone abantu bari batuye muri iriya misozi barahunga. Benshi bari mu nkambi z'ibihugu mu Burundi, mu Rwanda, muri Uganda na Kenya, abandi bakwimishwa mu bihugu byo hanze. Uretse ibyo
muri Kanama 2023 Ndayishimiye yagiranye na Tshisekedi amasezerano y'ibanga y'ubufatanye mu bya gisirikare yoreze ingabo zirenga 12 zo kurwanya umutwe witwaje intwaro wa M23 muri Kivu y'Amajyaruguru, ariko ntibyabuza ko umutwe w'abantu uburenganzira bw'Abanyekongo ubatsinda bo bose. Muri Tanzania abaturage bayitegura amatora ya perezida ku itariki 29 z'ukwezi kwa 10, ariko n'iki kiri buba muri Tanzania mbere gato y'ayo matora. Reka mabwire ibintu bine abakandida bijeje abaturage birangira biteje impaka. Reka nangire nkwibutsa ibyabereye muri Kenya mu matora ya 2022 mu bakandida ku mwanya wa perezida hari umugabo witwa George Wajakoya, umunyamategeko akora umwarimu by'amategeko mu ishyaka rya Roots. Mu byasezerano byateje impaka mu gihe cyo kwiyamamaza kw'amatora harimo kuzamura ubukungu bwa Kenya binyuze mu guhingura urumogi, korora inzoka no kugurisha inyama z'imbwa n'impyisi. Yizeraga ko guhingura urumogi bizatanga igisubizo ku bibazo by'ubukungu bwa Kenya ndetse n'ibibazo by'amafaranga. Ubwo yatangarijwe n'itangazamakuru yaravuze ati niduhingura urumogi mu bice bya Nyeri gusa buri munyakenya azahabwa amafaranga 200,000 by'amashiringi ya Kenya buri mwaka. Niduhingura urumogi muri Nyeri gusa tuzubaka imihanda 2 yagutse kandi igezweho muri buri ntara. Kenya ifite intara 47. Ntituzasaba amafaranga cyangwa se ngo tuguze imyenda mu bindi bihugu. Ntabwo yasezeranije guhingura urumogi gusa, yanasezeranije kurekura imfungo zose zamwe n'icyaha cyo guhinga, gutwara cyangwa se kugurisha urumogi mu gihugu. Byongeye kandi Wajakoya yanavuze ko guverinoma izahenda ikize ingana miliyoni y'amashiringi yo muri Kenya mu gihe abo bantu barekurwa. Yanijeje Abanyakenya ko bazorora inzoka kugira ngo ubumara bwazo bwoherezwe mu Bushinwa no gukora imiti ivura indwara kugira ngo Kenya ibone inyungu. Yavuze ko igiciro cy'inyama z'imbwa n'ibice by'imyororokere bihenze cyane mu Bushinwa, kandi ubuyobozi bwe buzemeza ko Abanyakenya borora imbwa ari benshi kugira ngo bungukire ku isoko ry'inyama, bikazamura ubukungu bwa Kenya. Mu yandi masezerano akomeye yari yatanze harimo gutegeka n'ategeko nshinga, kwirukana abanyamahanga bose baba muri Kenya badafite akazi kihariye no kwica abantu bamwe na ruswa. Mu gihe amatora rusange yo mu Kwakira yegereje muri Tanzania kandi ubukangurambaga bw'amatora bugenda bwiyongera, ibi ni bimwe mu byo bamwe mu bakandida bagiye bizeza abaturage ba Tanzania byakunze guteza impaka. Kunje ngo mbare mwiru umukandida ku mwanya wa perezida w'ishyaka ry'abahinzi borozi muri Afurika i Dar es Salaam mu kiganiro cyo kwiyamamaza cyabereye i Dar es Salaam yemeje ko aramutse atoreye kuba perezida wa Tanzania azafatira ingamba zikomeye kurwanya ruswa, yubaka icyuzi kinini cy'ingona ku ngoro ya perezida. Ati mu ngoro ya perezida nzacukura icyuzi cy'ingona, abantu bose bamwe n'icyaha cya ruswa naza bajugunyamo zibarya kugeza zibarangije, kandi uzasanga imyenda yabo yashyizeho ngaho nk'igihamya cy'ibyo bakoze kugira ngo umenye ko ari umuntu washyinguwe aho hantu. Ati inkoni mfashe mu ntoki izakoreshwa mu kubakubita mbere yo kubinjira muri icyo cyuzi. Niyo naba mfite uruzinduko rwo kujya mu mahanga uwo munsi nzarusubika kugeza igihe nzi neza ko mpanganye n'umuntu urya ruswa. Umukandida ku mwanya wa perezida ukomoka mu birwa bya Zanzibar Said Said wo mu ishyaka rya Alliance for African Farmers Party yijeje abaturage ko azabemera guhingura urumogi. Ati urubyiruko rwo mu iki gihugu ruzahinga ibihingwa bitandukanye bitanga umusaruro harimo n'urumogi. Urumogi ruzahingwa hano kandi ruzagurishwa mu mahanga nk'igihingwa cy'ubucuruzi. Nasezeranye urubyiruko ko nimfata leta bazahinga urumogi kandi leta izarugura irworeze mu Burayi kugira ngo n'amafaranga y'amahanga kugira ngo bakemure ibibazo byacu. Tuzakora ubucuruzi bw'ibihingwa n'umurava mwinshi cyane. Iki gitekerezo cy'umukandida Said cyateje impaka kubera ko urumogi ari igihingwa kitemerwa n'amategeko mu bihugu byinshi ku isi harimo na Tanzania. Birabujijwe kubera ingaruka z'ubuzima, ariko ibihugu byemera ikoreshwa ry'urumogi mu gukora imiti. Nk'uko urubuga rw'ubucuruzi Business Insider rubitangaza, guhera mu Kwakira ko umwaka ushize ibihugu 9 byo muri Afurika bimaze kwemera guhinga urumogi kugira ngo rukoreshwe mu nganda n'imiti. Mu gutangira ubukangurambaga bw'ishyaka rye Chama cha Umma, umukandida wungirije wa perezida wa Repubulika Devota Minja yasezeranye Abanyatanzania ko abarwayi bazahabwa serivisi yo gukandwa umubiri cyangwa se massage nibagera mu bitaro na mbere yo guhabwa ubuvuzi. Ati muri cha Umma politiki yacu ni ibiryo. Iyo umurwayi ageze mu bitaro aho guhura n'imiti bazahura n'umuceri woroshye, arya umuceri ukamanura umuti. Umuceri woroshye ni politiki imaze igihe kinini y'ishyaka. Mu gihe cyo kwiyamamaza cy'amatora ya 2020 birishinzwe gukumira no kurwanya ruswa, yabujije Chauma guha ruswa abantu mu myigaragambyo yo kwiyamamaza ivuga ko ruswa mu baturage batora. Noneho Chauma ngo yahinduye amayeri, nibashyirwa ku butegetsi ubuyobozi buzaba mu bitaro kurya bagahaga mbere yo guhabwa umuti. Umukandida perezida wa Zanzibar ku iteye y'ishyaka Makini Ameri Hassan Ameri yijeje abaturage ko azabaha amafaranga 500 by'amadolari kuri buri muturage wa Zanzibar buri kwezi akimara kurahira kuba perezida wa Zanzibar. Yavuze ko usibye gutanga amafaranga yijeje abaturage ko umushahara muto w'umukozi wa leta uzatangira kuri 1.5 y'amashiringi akoreshwa muri Tanzania muri gahunda yo kuzamura imibereho myiza y'abaturage no kuzamura imibereho yabo. Mu batanze ibitekerezo ku nkoranyambaga kuri iri sezerano basubiye mu magambo y'Abongereza too good to be true, ni byiza cyane kuri ibyo bari impamo. Aho nawe wavuga uti kubera ko amatora atarakorwa kandi akaba ataraninjira mu ngoro ya perezida ntari arenga reka dutegereze wenda byakunda. Bikunze kuvuga ko abanyapolitiki bazavuga ikintu cyose kugira ngo n'amajwi. Aya masezerano yateje impagara kubera ko bamwe byabagoye kuyashyira mu bikorwa, cyane cyane ko benshi muri bo badasobanura mu buryo burambuye uko bazagera ku masezerano yabo. Abandi bagasaba ko impinduka zikomeye z'amategeko zashyirwa mu bikorwa. Muri Afurika abarwanyi ba Rapid Support Forces batangaje ko bafashe umujyi wa Yafashe mu burengerazuba bwa Sudani. Umujyi nivuga ko ariwo bayisobanura rikomeye n'ikirango cy'ububi bw'intambara. Mu itangazo RSF yakize ku nkoranyambaga ivuze ko yavanye umujyi mu nzara z'abacanshuro n'imitwe ifatanya n'ingabo za leta z'iterabwoba.
ubwoba. Ifatwa ry'uyu mujyi ryaba ari igihombo gikomeye ku ngabo za leta kuko Yafashe ariho hantu hakomeye yari isigaranye mu karere ka Darfur, byatuma RSF isigara igenzura iyo ntara yose. Igisirikare kugeza ubu ntacyo kiravuga ku byatangajwe na RSF iri kumwe na Mohamed Hamdan Dagalo uzwi cyane nka Meti. Ku cyumweru nijoro nibwo RSF yavuze ko yafashe icyiciro gikuru cya diviziyo ya 6 y'ingabo za leta muri Yafashe. Ivuga ko yashwanyaguje imodoka nini cyane za gisirikare inafata ibikoresho byinshi bya gisirikare. BBC Verify ishami rigenzura amakuru avugwa ryemeje umwimerere w'amashusho yazungurutse ku nkoranyambaga yerekana abarwanyi ba RSF bari muri kiriya kigo cya gisirikare muri Yafashe bishimira kugifata. Yafashe ni hamwe mu hantu habereye imirwano ikomeye cyane kandi imaze igihe kirekire muri iyi ntambara yo muri Sudani. Onu yahise izingiro ry'umubabaro. RSF maze igera kuri 14 yaragose uyu mujyi. Abaturage bawuzemo ntibarabonaga inkunga y'ibiribwa cyangwa se imiti mu gihe abantu benshi bawuhunze. Mu gihe kirenga umwaka umujyi umaze ugoswe na RSF uhora guraswa ibisasu mu buryo buhoraho. Abantu 130 bari barawuhezemo kubera imirwano. Mu byumweru bike bishize abarwanyi ba RSF baturutse mu byerekezo byose bagiye basatira kiriya kigo cya gisirikare cya diviziyo ya 6 gifatwa nk'icyiciro gikuru cy'ingabo muri uyu mujyi. Haracyari ibice bimwe bya Yafashe bigenzurwa n'igisirikare hamwe n'imitwe ifatanya nacyo, ariko byiteze ko bataza kubasha gumaho ngaho igihe kirekire. Ku cyumweru Tom Fletcher umukuru w'ishami ryo gutanga ubufasha yatangaje ko ateye impungenge zikomeye n'amakuru arimo kuva muri Yafashe asaba agahenge muri Darfur muri Sudani yose. Fletcher yaravuze ati ibihumbi amagana by'abasivili barazitiwe kandi bafite ubwoba baraswa baricwa n'inzara ntibagera ku biribwa cyangwa se ku miti. Yongera ko imirwano ikaze yatumye bidashoboka kugeza imfashanyo muri uyu mujyi. Inzara n'indwara byakwiriye mu mujyi wa Yafashe mu gihe abaturage bahejwemo ngo n'ibisasu bihoraho n'ibura ry'ibiribwa n'imiti. Abakora iperereza baroni bashinja RSF ibyaha byinshi byibasiye ku muntu ivuga ko bakoze muri iki gihe bari baragose uyu mujyi. Leta z'ubumwe za Amerika zivuga ko RSF yakoze jenoside ku baturage batari abarabu bo muri Darfur bego umutwe wagiye uhakana. Intambara muri Sudani yatangiye 2023 nyuma y'uko bakuru b'umutwe w'ingabo RSF n'abakuru b'igisirikare batumvikanye ku muntu ujya ku butegetsi. Abantu barenga 50,000 barapfuye mu gihugu, abarenga miliyoni 12 bava mu byabo barahunga. Rurivuga Sudani ngubu ko ariko kaga kabi cyane kuri muntu kari ku isi. Igisirikare kigenza igice kinini cy'amajyaruguru y'Iburasirazuba bw'igihugu. Yafashe ni umujyi munini wari usigaye muri Darfur ugenzurwa n'ingabo za leta n'abazishyigikiye. RSF igenzura hafi ntara ya Darfur yose hamwe n'igice kinini cy'akarere bituranye ka Kordofani. Uyu mutwe mbere wavuze ko nufata umujyi wa Yafashe wose uzashinga leta ibanyikanye n'isanzwe ya Sudani. Gufata Yafashe byaba ari intsinzi ikomeye kuri RSF yo gutsindirwa mu murwa mukuru Khartoum, ariko kandi gishobora kuba ikimenyetso ko intambara itangiye kurangira. Muri Cameroon abategetsi bavuze ko abantu nibura 4 biciwe mu myigaragambyo mu murwa mukuru w'ubukungu wa Cameroon Douala mbere yuko hatangazwa ku mugaragaro byavuye mu matora ya perezida yateje impaka nyinshi. Guverineri Samuel Dieudonné Diboa yavuze ko ibigo bya polisi byagabwe ibitero ndetse ko bashinzwe umutekano birwanyeho. Abantu barerwa mu magana bashyigikiye umukandida utavuga n'ubutegetsi Issa Chiroma Bakari barenze ku mabwiriza abuza guterana kuri imyigaragambyo mu mijyi myinshi bakozanye n'abashinzwe umutekano. Chiroma Bakari yashimangiye ko yatsinze amatora yabaye ku itariki 12 ukwezi kwa 10 ashaka guhamburuza perezida uri ku butegetsi Paul Biya umaze imyaka 43. Ishyaka riri ku butegetsi rya RDPC Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais ryapfubije ibyo yavuze. Diboa yamaganye iyo myigaragambyo yiciyemo abantu, yavuze ko ari ibikorwa bigambiriye by'urugomo ndetse n'igitero gikomeye ku ituze ry'abaturage no ku mutekano w'igihugu. Ati bibabaje ko abantu 4 babuze ubuzima bwabo. Yanavuze ko bashinzwe umutekano benshi nabo bakomeretse. Yongeraho ati perezida yatangiye kugira ngo ashobore gutangwa umucyo kuri ibi bintu bibabaje cyane byabaye. Anakanyisha ko babiri nyuma bose bazafatira ingamba. Polisi yarashimye ko iryana mu maso ndetse iconshumurisha amazi ku bashyigikiye umukandida Chiroma Bakari utavuga n'ubutegetsi mu mujyi wa Garoua wiganjemo amushyigikiye mu majyaruguru y'igihugu. Abigaragambye bari barimo kwamagana icyo bavuze ko ari gahunda y'ishyaka riri ku butegetsi rya RDPC yo kwiba intsinzi y'umukuru w'abatavuga n'ubutegetsi. Iyo myigaragambyo nyuma y'uko Chiroma yasabye abamushyigikiye mu gihugu no mu mahanga gukora imyigaragambyo mu mahoro yo kubohora Cameroon. Abategetsi baciye ibikorwa byo guterana kugeza ku wa mbere ubwo akanama ka Cameroon ko kurinda iremezo ry'igiteko nshinga kiteze gutangaza ibyavuye mu matora. Igaruwe imyigaragambyo yatangiye mu mahoro ariko mu buryo bwihuse ihita ibamo akajagari ubwo bashinzwe umutekano barasaga mu mihanda imyuka iryana mu maso mu rwego rwo gutatanya abantu barwa mu magana bari bateranye ngo bashyigikire Chiroma Bakari. Icyapa cyari cyanditsweho amagambo agira ati ntituri hano guteza akajagari, turimo gusaba ukuri ku byavuye mu matora. Umwe mu bigaragambye yagaragaye afite icyapa gishishikariza perezida Donald Trump Amerika kubafasha. Undi bigaragambya ati hano gusaba intsinzi yacu, turimo kuri urugendo rwo mu mahoro. Ubwo bukaba ari uburenganzira bw'abaturage b'Abanyakameruni bose kuri buri wese. Abigaragambye baragiye mu mihanda yo mu mujyi wa Douala umujyi yafashe uburenganzira bw'igihugu. Irontamakuru Reuters byasubiye mu magambo y'abigaragambye batera hejuru bati turashaka Chiroma. Mbere Chiroma Bakari yabwiye BBC ko atazemera amajwi yibwe. Yavuze ko itsinda ryakusanije ishusho rusange ishingiye ku byavuye mu matora yo ku biro by'itora binyuranye. Mu itangazo y'uburyo bwa video yatangaje ku nkoranyambaga, Chiroma Bakari yavuze ko yatsinze amatora ku majwi agera hafi 55% ashingiye ku byo yavuze ko ari ibyavuye mu matora bihagarariye 80% by'abatoye. Chiroma Bakari imyaka 60 yahoze ari minisitiri witandukanye na Biya w'imyaka 22 urimo gushaka indi manda nyuma y'imyaka 30 amaze ku butegetsi.